nghe in sung te mà trả party khác trả thì làm mình đủ thành này này cái chuyện mà họ trả cái chuyện sẽ biến thành cái đó em biết nó lâu mình ruling Congress bắt đầu làm tổ sẽ biến bắt đầu em biết nó làm nghe Congress MNF Congress trái anh politics thì kan MNF Congress sẽ biến chỉ chấp khá mi anh là vắng thro anh em cần shit politics cần shit nào Zoram Thar anh em Zoram Thar tepo MP mình tepo khá là nằm đinh vậy à Zoram Thar base sẽ tepo khá là ôm mấy thế à anh politics nang mani ron socialize ron shit til tu masa chau karin dan chon tuna income ti te nianga in politics ti khan puzoram thanga soya piang la than hola soya piang na doma soya piang te zoram thara te soya piang kha thami ro kha moti te poka all ve thai ni pa se kha khan ni ala politics ti khan a zau tu ka mizoram tanga intana ni lo kha mo chang to gri ko wa la tang to intana ni wang khan bul tha kan soi kha ai do thani yo politics ti hian tuna chon atlang pu ya chon tu te na mo ham thada an hu du hau sak na tura ta te tin power an nei du tur ta den mala na song khang kham an ti mai thea ma se ni ni ala wala su na bula ba na chalu tu kani mo am I talk too fast yes ka tong a thin no sa ka tu do pe chon arang tu do na shaman lo ma e thea so you have to listen very carefully okay habbi da ne ka thak thei ni politics allow chu atana nia award allow chu atana award mang ma satu chu Aristotle mi cha to ngai Aristotle father of political science and dia founder of founder of political science tin soya father of political science poni halani Aristotle Greek mythology BC zathum le ti more vela achi chi ka soimi lo Greek mythology mi turu to kanita khami ta kha hum lai khan Greek ka city state antia khopui mania in real bol ha the India ma Mizoram ma chuan te India ma khopui pakhat chaw le lo kho sang hun chang kha pakhat ni kai khom ta ma se khati hu lai ka chuan mi chu khopui pakhat ka ram pakhat ngan mania in real bol ha administration kha mo an mani real bol ha ni kami ka city ti ho city state in an soita chu city state a chuan mithiam tak philosopher te mituru tak khan ta ni khan ke ini hian engtin nge he kan city state chazo ki engtin nge kan siam thayam kan kho manga kan lai da kan thokum engtin nge ha so nga engtin nge better state no develop state zo kan ni thainga engtin nge kan thensia tang kan ma kan so chelanga kan chang kan so thainga engtin nge kan common problem adi kan solve thiam tin mithiam ko an kal khong thian nei tunan se thri ni chumo chu ho tanga lo chok su ni ta ni chu politics zia kala soi lo ha lo chu atana ka soi politics su thil thadu na wa lo chok ni chu mi pui khom ina ma so zok thela tur ta ante in first development thela ta ante in problem solve ani thela tur ta ante a siam ani chu politics lo chu na chu tuna country da in khante midang soi set thati ro khalo chuna ni lo nia alo chuna chu mo to have a better state to have a developed state develop ni thena tur tan the plus to face the problem solve the problem also har sadate chin fela state chazo ram chazo thena tur ta la chumi andu na wanga mi thiam khal khomena anai to nan sina tang he tong kam politics ti lo chu kan ta chuan Aristotle hian politics asoi fe da chuan politics is a noble activity in which men decide the rules they will live by and the goals they will collectively pursue to heal politics kan ti khan mi kal khomena thil thazo lo chu tu ra tan an kal khoma an thure khami tang lo chu ani bel chom si bela chuan Julai ka point bela ka soi fi du lai ban in shit ta na point mo chu lo chu na lai chu point mo thil thazo ko du na state thazo ram thazo min chang kang zo kan mi lo chu du da ba politics ron chu ka ni chu
sia chu mishing kanom khoma din mun thazo kan ei thil turan te politics kan chuak ani ta chu in masak nge ngai chuan politics ti a sabara o han na chuan police antia chu city state report police ti chang local da chu city state ina ni ta ko pui ba ni in elbo mani elen call state thazo lo chu tu ta na nge din mun thazo mason zo an ko pui ina ha so zo thil tu ta na khania mi thiam ko kho mela ngai to nan sen chu ni tanga trong kam lo chu ni ta chuan ari so ta thau hi na sei fi na chuan politics in atum bel chu pursuing for a good life the nun chazo mun wong zo ong thena ko ta no thiam le chu wang chuan thil chazo du na no ni thang chu chu ta chu chuan chu tira politics ni dan ma sa ni ta no politics lo chu na chu ni nun chazo no ma son zo common problem ta bo khamen khopuya te an rama te har sa ta om te a wo chi ni fela ni thina tura ta na subi ngai to ho tura ta nge subi ngai to ho na ta so politics kam chu ni ta real bol ta so na ni ta ni chuan chu ti ha tang chuan rikho trong kam police ti tang chuan city state ma ni all chuan rikho hun lai khang mi thiam hun lai politics an man dan pe da chu so na te state an ma ni ko pen ko so na te ti su mani lo bin enge an ma ni har sata of the chin fe ko ta na sumi an real bol na so an so mi ta ma se na roman empire chu shabe da tro a movie de ponen fo ma Romano hun lai khan na republican tiang hi rom to ni e atira Roman Empire ma lal tak sak tak kan ma akal la Roman Empire la an mit tal khom na Roman Empire en ko zel dan an real khom nam chamber an si ne ba Hey, we bent zijn ver, of toch? Can you please making noise? Okay. City state atang in tran phada police ti trong kamar an chuak ka se Roman Empire aron chuak ta chu da chuan Roman no hunai ro chuan politics an kalpui da ra chu history more by understanding history by studying history is in sa ta chuan to be history as you go chan chu to find out the solution for the current problem and the better plan for the future tiatan Roman ho chuan politics an kalpui da na chuan history an zir na sa an soina sa ma chu history thil khenga tang chuan tu na thil kheng me ka shri fia a chin fel dan tur nei tu ten soi an soina sa ta chuan chu mai ni lovin future atan nge kan lu lo ka zel tur ta na kha Roman Empire na at hat zok na tur ta na nge thil re na tan kha politics ka mang chan ta ni chu politics su ma so ve shan ta ni chu ati da rikho ko chuan an mani state ko na nei khan an mang thina ke an kal kho ma thul soi thina khan politics ka an trong kam kha ron chuak chawa so Roman Empire aron ni le me basis of the pasari atanga edi sang khazli bor ka ra chu politics ka history zir na ten mang ta khan an soi zau zel ta chuan medieval age anti edi sang khazli bula ma phei chuan political institution anti tuna and parliamentary form of government anti the executive judiciary legislature anti vela te hi an soi thing ta ni chu politics ka ma ron son ta chuan chu ta initiative chu politics su din hun kan om dan pa ma ma kan son le tu thil tha zo lo thil tu ta lo chuak ti nai chu politics chu ngo amai ro chu politics ka aron kal zela chu history ka soi zo kha history ma lai an soi dan ma lai ro po middle age edi sang ka sali board na malam pang vela politics an pan da ni ta thil tha zo du na te ma son du la tang ta te ka ti nga trong ka ma lam chuak politics ka ron la chong ni ta in real bo na ma ron chuak chong ta ni ma se kuna la kal zela
politics kan ti ho ka ai thak zai kan hriat fi dan te kan man dan poi thak ka sela ni da tun nuwa phei chuan demoralize of politics and politics ani lo so na kal ka boya it only focus on struggle it only focus on power thu nei du na remota politics kan so ta ni ti hil ta ni chuan in shriala politics ka ti chuan mizoram ma chuan tu na po mo thanna tlin ta ni wat an nei tu to ni em mizoram ta na thang em ti lam khan la on thin na tur ni chuan dot pon soi mai ni me chafo tro policy an do tan soi pathian hing an do tan soi le tre tre thama pathian hing thau thau pathian hing lam thau thau khan tu soi nang de lam lo no ya mo kan ram ta na thatu policy ta kan soi chung chung khan tu na mizoram ma chung kan ko ma che me ma tro state kan to de lawa na po eso la chuan petrol lai le ngoi ngoi tong mo petrol la kang dong tiang hau kan hau thong ma mo kan ti tiang ni mani po am sing thu na ti che tin chu kan ni om zia para chon tu so khar lai chu kan sei lawa so khar lai po te le so khar ma sa ta po ni mizoram ma so tu ta kem thong mai lo fa an tu per chu power nei thu le na ne ya lan na chana chuan resource tu na no hau sa khan ni ka ti ma la ka ni che thu se lo a zong so khar na chang zong emle zong ten su le chu kan ti lo mai ro chu an ha thora soi na chuan na kan politics man da chu dang da dei ni ase china han ka soi Greek hun lai te Roman hun lai te politics man da soi ang tam ka chu tro ani em tu na chuan politics chu power in focus ta in ma ka chuan to have a better state no an mani state ma sona tu ta te to solve the problems that the politics kan function na oh chuan hai tu na chuan politics kan plan dan ta chu itin ni power ta tro thu nei na tu ta la la chang don chuan do sei ko poi ti to lo fe kan em party worker te no mem in part te pan puten fak ven sa thina adi lo theng theng pon thana a thina a thang ni chu politics kan plan dan ni ta chuan chu ta ka soi tu lai bi chu ka ram poi ha du lai ba poi mo lai ba ni pon shit ni chuan chu history of politics no chu dan ni tu na kan plan dan chu ai na lo ta ni chu chu ti ni bang chuan political science definition po khai lang lo nuai do ta mo malaya chuan politics kan ti chuan political science kan so theng lo mo chu sei so pa ni sei polo lo tu ka political science ka lo ti le hina a science ka chu kan so theng lo politics ko ro ni kan na focus na chu chuan government and sayan and art of government and control of society the art or science of government and searching down in politics more so car in railroad we control that the song then manage and so my kun lo ga zela politics kan share down le kan fan down fa in khap he zela chuan chu ti chu politics tu ni kan nuai ni chu politics lo so an point shia tu te mo mi fin kalkhom ri ka mi kalkhom ten khal ri an civil state ma so tu ta kai rel bolangai thil thazo kan si mangai hun hulam te kan thlir ho mai tin an soi kho matarang chuan an state kal dang te kha an rel thina tarang chuan an so kal chuan Roman Empire hun lo thena an ni pai chuan an mang tang kai le chu la politics kha hun kal to history gen zira to history to dikhan so effect to khatro Italian Renaissance hun le Middle Age hun mai chuan ye power la ma le political institution ma han focus le ta chu tu na chuan dang ta ei ta ni chu ti ni bang chuan tu na politics kan hre dan point ang to lo ka alo su dan point ang to box si lo bang khan political science kan chu do na politics kan chu do na thil zir do re chuan sir dan tu a systematic way khaw ma ni tro ni em football khel thin no mem basketball khel thin no mem empo avasil ta tak do chuan yes sir training dan on ta ni khoya po ani em basir dan tu womal tak drilling workout dan tu MMA lampi do te no mem mo mix martial art lamte in modeling lam yes sir modeling lamti da mem he chalam pang mo azir dan tu step by step designing is don the on azir dan tu step by step ka fi kan ni ki ba eng sa chika po chuan systematic way of study ka fi kan ni systematic way of practice po on fact ani football in khel duwa footballer ro pu tak ni to tla en fakalanga fative re mo to ni ani lo zinga en fakalanga ka pet ver mo ni lo ball receive attention ziranga ya to ni
chuan fitness training ma sak te ngai ani chuan model ni tum te po khatro mong ti soi ngot khan ni ha lo re re ni em mong ti po thiam ngot po ni lo thro selfie thiam ngot ni lo model ni tum chuan tunai chuan beauty brain an to thro ni em ta mana po in chung te lo om pal mai thiam ni zo model pakhat po miss india contest sa su kala ma chu chelo tu ko lo ma se india ma website hiện hình rin tlang ti beren ti hoi poi em kha thro ni usa na chon an step pakhat an miss an than te chu talent show rauna mo science experiment on show ma ya mo thiam kha ai ka soi tum tar lai zo ro chu eng ti tur pon model ne tur pon football ne tur pon le khai zak don pon systematic way of study kha om te kan ni si to dan tur kha tro ni em so the systematic study of politics aka political science ni ta ni chu political science kan ti bel chuan politics mana lo om dan te alo su dan te tu na kan man dan te kan man zel dan tu te in a thazo ga lo chu the dan tu te kha political science chu ta ka mi systematic way of study of politics aka political science ni ta ni mo a toi thiang pare so ya ya textbook dia classroom ma te ke win nge TRM is TRM di haram ti si lo dia haram je na stop class te na kal thei to ha na kina ta chon fi azok tan soi de kan tu ma abula hi man lo chon kina in confused to nong ti ka ka de chu ma chon chia ta ka in mana in thriat khanga ya chon chu political science chu ani chon ma lai history de ne si no sia tu na thil thek te soi ngai box sia ma chiam lo ne ka poi om ve te ti mai thea ma se kha ta ka subject interest to ni ta chu politics chu a subject political science subject chu a evolve for ni chu tro dia ma nan man dai lang to lo wa tu le kan man dan po ta ma chu ti ni chuan future a po ta lam lian ti na ni control ani am am chu ala interest tu ka thil dang lam lo che to lo tu thil ngai ren history subject pak ehma thil pakha se na ani lo tin ani chu tro ani am thil charen dang lam ren tin ani ta om je chu nakina nang mani pon you can have your own definition na ni don chu tro ni am in sil selang ai thim selang kina chon politics ka ai khap se lang political science politics kan se ka polai khap se lang understanding polai khap se lang politician te che gang polai khap se lang atang lam ren at se deng wa kana subject ka interest na ni chu na se lang nakina na thim ma ho nang mani ni your own definition tin ni the here don't na ni chu subject ka chu interest si result ze to a share be ze to tin na ni ya chu wang chuan ka soi in nei thla lo ka ni nang mani pon your own understanding thong the mo ka soi ya che lo in share ka nam siam lo ni ani ta chu a poi mo chu in share thiam ma nang mani pon own definition in de the here la khang ai ni chu tiang tu chu la chu class level la ya na ti lo ka ti mi la la thei lo is it don't can kuna po politics ti te political science te ka soi ka kha claim te cho kana soi din mo nang ma ni basic understanding asol ko na so ni kan sir chowa har do nu tu mo than pe chu har la ti noi noi ma se zir so ma la kina nang ma ni khan mo des kana cm sao dong tu ni a chang kai zi te subject sa ti ni lo te kan soi mo here soi trina you may not be interested in politics but politics interests you when it's training om je ka thiam phang dro politics a hen tu lo ni mai thiam a se politics ka change che ni om je chu zi ngai thawa thau si pon mai thai to na hang rin da ni good morning lo that mo zi ngai thawa ngai ti ma sak ber phone in khoi mi nge ngai ti ma sak ber trong trai nge atlang puin on di zi ngai thawa in p5 3 nge a ngai thau to zingai thawa bathroom an kalanga washroom an kalanga in p5 in sil5 in silmai ta lan mati re man chu nge tuile nge man thrin Sabun. pathin phang tro ani le tu chu turon supply in a khan turon da nge khoi tang nge nge tu chu PhD tu bil khan ile tu le decide politics ani direct no se chon politics khan ni sarkarin aron fix atro ni tu bil a sang chu ti khati tu yom lo ti ram theng thalo kan ti tu mo phu da nge sarkar ni Mo.
Government. Oh, chu politics sakha tel vector on the end. Televek. Katui lo po tiu ya tel chuan in face was the in sa on the kha khoi tang local ni so khar in text ala da na ma tam lam zera ni em mo dro text ala di kha text ala da sa den foreign company de pon lo hang mai thai mo to de chan de po mo in hiel de po eng de phe pe den lo hang de po ni thaya na ti foreign company makeup that tak tak ka te ron du me india ma so khar in lu phala so lu thai me ne chuan zi in thole mai chin man ma sa chang khan politics te khan ai kai hoi feka chuan PUBG khel thin den men TikTok lama lo la to te an ben sak ta celebrities live se ta te no men kan nu na hong na sa sin politics se tro ni so khar in ron pen chuan mo celebrities ni le ngai in a celeb ve to pon live to back TikTok start to pon ni tro so to pon no ni local audience and local celebrities and things si to ro no ke men thaya pon se ka se tum lai celebrities live apo ka celeb live apo ka politics na hong factor ni TikTok ron be na to hal ve tu ron be so khar ni na ti India le China politics vel ka tro ni chu politics on hong ve adigem North Korea the place on internet thi mi na so yang hong thei de mi mi tlem te phal sak so ma internet na mang chu mi tlem te so mang thei internet kan access thei social media chu khoi thon na shin ta ne chu so khar kha ga na hu se kha India ra ma so kan van ne ya so khar kha internet kan pan min phal saka chu tu na kan online de class kan lak thei san po a to kho ga san tu de site tu so khar ve ka su mi politics strengin chu a interest to kan ya ta ka chuan in makeup mana chama mo in thil ai mo song khan anti fine ta kan anti kan dai khei na hong vek so khara mu ma lawa a that lo chuan mo ele parai to de lo ta le kan ei tu khe khana hong le tho bu fai te po khai jing cho le lo te po no mai thei le ta han jing cho le no don ta ting kha thom sia bu fai ngati ye to thin ngati ye bu fai a fang te kan ti a deciding factor na politics thau ani em kan soya tu na bo kong pui thalo wang ten mizoram ate petrol te ron thing mai thei lo ba bu fai te ron thing mai thei lo ba chon tu mo phun na nge to tu kan blame thin tu nge chin fel tu tro ani em chuwa sarkar every problem in a society the causes may not be political but the solution is always political and tini chathiam kan sai te thil then issue ni mo problem ni mo eng po hi arsana kan soi hi a politics lo via will nam thin ma se social issue kan ti mo eng mo po ni ma se a chin fel na tan chuan political level a pok a mai le thin directly or indirectly na ai tho tro ani em chin fel dang tu kha ai le se ko ni chu wang chuan ni politics kan min hong fek kan ti chan chu mo na ti ge foreign brand thong ho de kan hak thea no designer wear the American mit India ma kan hak the kan ti chuan kum san wa som ko pakara khan India ram shoi tu de khan LPG liberalization privatization globalization kan puya chu function foreign company de kan India ma ram bu ve the phata ni ro selang so ne tu na yen ke pon bai kan is ing de ka karon thang ai thea mo ani po khan mun ve bun de chen mai the bai chapal ka kan tu na mai the foreign company ko ro do selam chuan tro ani so khar thil ti decision sian kan bin hong fa kan tu na chon ni chon in trap phalo ta ma se no pian ma de ka se so khar thil na sian ko mi hong fa kan so khar tu na kan bin hong se to ni chuan a tak ta ka chuan ni li political life ha kan politics kan chen tho a tha da nam thai lo I chuak mo thai na ko ni su chu mi chu kon serious photo ta mo political science a chuan the systematic te kan ti kha the systematic study of politics kan ti systematic study of politics chu om se nei takin kan sir don ta tu na la chon en ti na te in shit thiam tu zong ten karon phang ta political science a chon model ho chan chin kan sir don ti na ne re lo ni TikTok star chin kan sir don ti na ni chu no ba ambara chu karon sei thena zo chu khang song as a CL life along song poka aron hong tu politics ani ka tina ni chu om chu thil bu tak
kan thiam pa trong kam takin mo ram tuk khoi thil tak tak ka sei don tina ni chumo chuan chuan ngai kha ta nang ma ni pon a textbook ka no sia ko ngai do na in hre thiam lo in nei pon khang kha su zo na kha in reaction kha ka du pheng he ka phei chuan ren sei nang ma ni ren sei le nge de khang ai ya in tha thiam hal thak lo wang phek ka ta hre thiam phek thei lo ha ka ni pon kan zai mai phek ka thiam hal thak lo chan chu class 11 in sir lai le class 10 in sir lai hi ge pa zau ni ka người biết tao chỉ nói một cái đó mai lắm class 10 le class 11 na in the like subject ke pasal kan chuang chuan ti school lo chaw re ya lockdown be kan ni box ka wang khan is like lo pe lo ka be ka chuang chuan vai ka ta thiam lo ni kon kan sui a man so mai do ni mai tham na ma in zo na te min zo shai lo bula classroom ma ti classroom ma class la chuan in be tang ka shit be do ni mo sa thiam lo te ka lo so ni chet thiam le thiam lo ka shit lo baมีแล้วทำการเสียงเลยเดี๋ยวที่เราจะดิ้นโซ่จะเป็นเรื่องต่างเราจะออนไลน์เนี่ยตีแบตถือแล้วก็จุดบางช่วงสิ่งที่เป็นเรื่องของการสวยนะที่ที่เราอยู่ในพอนเป็นโซ่ต่างๆหันมาสวยเสียใช่ไหมนะส่วน political science เนี่ย politics กันสวยอ่ะเราสวยทางที่กันพันจันทร์แต่ตัวนั้นกันพันดังแต่ส่วน political science ก็ simple ที่ยังไม่ได้เรียนกันสวยอ่ะส่วนkan zero to takha kan textbook of political theory ni ania kan zilai book na sui thing la ni chu na ti nge zilai book ni ga sari sui fakin ti mai thaya political theory kan zero don ma kan sui ma ga politics political science kan ti reng don kan sui reng don chu bang chuan apul tang kan thre ma sakai kha bi introduction ka pek ni ye nga tin political science subject poi mo je ti azao je ti akko ba sa je ti ka sui pe ka ngai这边水看没看水，我想我说你这田多了，那 kina， 然后完了不都在把 introduction 你关于考怕当说 next class 当中，他们 subject political theory 看得懂些吗？这面啊 subject political theory，political science subject 我係講 international relation 的 comparative politics 的political theory，political thought，ideologies 嘅大好嘛 ，theory 啊，別啦你，大家做。就講咗，就是嗰個 theory 嘅先嚟看，冇能嗌啊。啊嘛 theory 乜嘢落做啊？嗰個 theory 乜嘢落做啊？啊 subject 緊做英文度 feel 啊。theory 啦又係先啊。啊前輩做，有時人會得幫等等做 class 12 class 呢個嚟看，咁樣咩我12跟住呢個先嚟嗰啲填做啲幫咁樣嘅。我識咁又喺個地方看嗰啲 school 嘅資料啊，嘅。不會做那，看水肥多呢，這天咩人先不聽，我不能水多呢。下到第一個落水出嚟，佢做應該睇冇那麼嘢，佢水多啦呢，麼以前都話嚟都攞埋嚟睇呢個發出嚟，換啲嚟買頭啦。politics 咧，個 science 係水多㗎，先不聽不能。啊，都嚟啊，熟悉特特嗰個 theory 嗰陣時嚟啦，但係說啊，背題數波嗰啲個佢哋緊水先嚟看。kakak volunteer lah soal tu kau dah online ni in concentration channel kau an cakap lah kah mungkin jumpa dengan mereka kau tak dia buat tak apa cuma cuan kami cina akan volunteer tu politics le political science simple thing kan suai akan tu kau cuan soal cuan kau nak asal thing okay assign if you have any question you can ask me. Sir, phone number Inope. Assignment of don't allow me. Assignment. Don't low. Phải là do assignment ông thầy phải làm subject point chung cái này rồi. So from next week we should English. Who is speaking? I can't hear you. From next time, can you say in English, sir? Jim, I can't hear you. Sir, number itu don't. English email say sakati. Next class is ini tu. Yeah. Thank you, sir.
Yes, in the beginning of the class, I was a question about whether you understand this or not. But okay, anyway, from next class, we'll try to explain it in English, and you say okay. I'm so sorry. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, that's all for Số today. tông là tiếng Anh. Because